Pozdrav svima ljudi, evo nas u Serbian Games TV, sa vama je Teodor. I danas ću vam pokazati kako da snimate na telefonu, da snimate screen, ovako, kao što vidite screen ispred ekrana. Znači kako da snimate screen, sa kamerom može svako, samo tu kameru snimate. Evo sam ja, poz. Znači, odete, čekajte, bum, 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 tako, idete u Play prodavnicu, sad, ili Google Play Games, kako god želite, i kucate Mobizen. I tu kliknete instaliraj. Znači imate tu mnogo više, ali Mobizen Screen Recorder, imate ovako crvena je pozadina, tako da ne možete promašiti. Kada to instalirate, idete ovdje Applications i tu nađete aplikaciju. Mada ja sam sad, možete odkliknuti sensor, evo vidite. I meni sve tako, ali da bi vama tako bilo i kliknite record screen, da bi snimali morate prvo. Izaći će vam nešto, izaći će vam neki akaunti, možete da se loginujete preko Google Plusa ili preko Facebooka, a možete i postojećim akauntima koje tu stoje na telefonu. Tako da možete uđeti u jedan od tih akaunta ili login with Facebook, on će vas automatski logirati, a možete uđite u akaunt i kliknite create password. Sad, ako se ulogujete preko Facebooka, tu će biti kao neki tutorial. Vi sad samo klikćete ovdje i kada budete došli na samom stranu, pisat će vam start Mobizen, to će launchuje se nešto, bla, tu će da vam kaže gdje možete kliknite ovaj record screen. Ovako, on će tu nešto da vam klikće opcije, da vam pokaže šta god. I to onda možete snimati preko telefona, znači ne mora se snimati samo preko kompjutera, možete snimati i preko telefona. Tako da, to je bilo to za ovaj klip. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u sljedećem. Poz. Vidi mene poz. Dobro, može pozdrav.